in zava in chibai ve kule kaping chu ke banan lian ani a coordinate geometry karon zertir don cheu ani he mathematics topic tangkai lengai nom tak mai hi in lo na hrengai lo ani koin ngun takin abula tangin lo ngai tha ula in lo zer to thina in lo man lo ani koin ngun takin lo ngai thanan le ula he video kan kan hian nuam ti taka in zir ngei ka be sein ataka in han tangkai the ngei ka ring tak zet ani in le ka bu tein lo en ani chuan coordinate geometry chapter 17 a exercise 17.1 le 17.2 page book number zahni somli le pariya tanga zahni somwa le pakwana te khan aum ani ma sign introduction te do soita ila dimension chi sang sang kha au theta 1 dimension te 2 dimension te 3 dimension te om theta ni thil len zong kan soi khan ate na kan soi khan in a side pakhat chawa soi te side chi ti soi te side pathum ang manga soi te kha om theta ni ta chuan antenna hei element ten lo en taila chuta chuanin hetilai mi hianin hei ama sabera me chun point ringo tin hei hi oma chuwa chuan kitlai ki chu point han chut ke ringo dang te kha chu I alen zong khom wak thei lo ta chuwa chuanin zero ni me a soi ngai lo ta mara chu antenna thil sei zong ang chi te thil san zong chi te kha chu ai unit kha in polo ni sela meter ani mo fit ani mo a sei zong kha kan sei chuan khi 1 dimension ani ta ni chuti line head up here hen milem dang kan han tu le ta ni mo thila ve thung ni chuanin kil ni tal khan kan sei khangai ta ni rectangle te square te teng hawa chuanin a sei zong le vang ate kan soi ngai ta chuang chuan 2 dimension ti lo ni ta ni chuan a pia le hianin thil lem kha kan han mu le ta hei lo en tai na ti lai mi hianin hi kan thil lem ena hianin thil om ta chu ti lai hianin a sei zong lo soi khan a chiang lo ta ni mo a sei zong lo kha a chiang lo ta hi antenna length follow ni ta sala hi breadth ko ni ta sala hi height demo khalo ni ta ni chu thil pathum mangin as kan soi ta chuwa chuan hetiang hi 3 dimension cholo ni ta ti hian 2 dimension ni chun actual a sei zong le awang kan tiang chi te thil chi nia soi ngai chi kha ho kha 2 dimension 2D anti me a 3 dimension ni ve thung ro chuan chi hi chau ni lawa a sei zong adung le wang le a san zong chi te a thu zong mo ka tiang soi ngai chi kha 3D 3 dimension ani le ta chuan 2D le 3D chu ti hian a rolling lo en dai la ti hian a height le a length chu omang chi kha 2D ani me a ti chuan a length le a height le a weight ka tiang soi kok the chi hawang chi kha 3D kan tiang chu alon ta ani ti chuan 1 dimension kan ti hi no soi zau tai la 1 dimension chu sei zo pakhat chu soi ang chi kha ni me a chu ta chuanin a sei zo pakhat chu soi ne wang khan antenna thut thleng te po a sei zo kan an soi khan thut thleng sei zong te tin mishing san zong kan han soi te po khan fit truk te khan han tingota kha tiang chi te po kha 1 dimension nia room thui zong room sei zong te tui chun chu thu zong chu fit so mani kan han ti ang te kha 1 dimension ani ta ni antenna he lai me hian chung lampang atang hian ti hian he atang hian kan zia na hi ti lai hi fit ni se ni ti ta ringo ti la ma se he lai po hi atlawa atanga ti lai chukana
2 feet thô lâu nia he lai a ko hen 2 feet thô kha lo ni sia chuwa chuan 2 feet theu kha khoi lai khi nge neng ti kha a hriat tami lo ni o hei tu na mi kan hua kianin le tai la te na hei A zone one na zone box si a hianin point count don ni chuarin heti lai chu 1 te pawh kha lo ni ta se hei sa chu A chu a chuk kha zawng a column khat na kha lo ni ta ti lai chu 1 2 lai chu 1 3 thì cái kiện sợi tê đang trong chiang ta này line khát na column khát na line khát na column này na line khát na column tu na ví dụ như là chú line này na column khát na line này na column này na thấu column này na thấu line này na tu na cái điều khoan cái sợi tê ta này cái điều cái sợi trong chiang ta này thì cho tôi là trong two dimension hello say don tell two dimension là cho Cartesian coordinate anti coordinate geometry anti bọc hi tao mà nè cho con say don ta anh nè coordinate geometry con gì đó cho nên hi cần siếtตัวquay mỏ em mấy nè cần xin chỉ em ngay hậu em bọc xí anh ấy à hậu em mà siết lộc thăm có ống mảng lỗ cái này sắp chặt tụ chân mà sẽ trong cái mà cần ní tiền nó nãy trong cái đó tụ cả chứ sự cần là sợi đơn này cần thiếu gì tụ chút này là chân hệ thì lại bây giờ là kiếm được để ra lại thì ở campaign zone in hay ở campaign zone kia anh riêng à chút hay thì lại anh riêng này khi mình campaign zone in riêng là khi x exists anh thì cho nên chụp cái zone hay thì lại thì lại thì chụp cái zone cái là anh riêng ta hay mình lại chụp cái zone anh riêng này thì perpendicular line này thì y exists thế này thì cho nên lại hiện nên hay làm bằng x exists lệ y exists à campaign zone mà thì x exists này á chụp zone y exists thì cho nên à chụp zone lệ campaign zone in xin nó lại tất cả thì lại lại tất thì lại hi origin thì này chút xin sẽ là chút khi quay một thế mấy cần siết rèn tụ là chút lâu này phát sẽ là bao cái chuyện này cần là xây bền lẽ ngà lẽ khi basic quay một tác chuyện này cái sân lẽ siêu hệ thiếu hậu tất mấy là lần gì hi có vẻ là quay một em cái ta cái cần mang thì kalau xây tay là cần mang cái tụ hi trong cái này tầm em mấy computer programming thế là khi nào cho nên lên đi đủ mấy thì chút tiền hôm nào mà thế trong cái em ta này đến MS Excel cái thì cái gì từng gì hậu ra thì anh ấy nó sẽ là cho hem coordinate geometry bằng phép cả design cái này à ông đàn tổ trong là gì thì cái lại nó thì nó bị gì đàn tổ trong cái coi gì mang tổ trong cái lỗ sẽ lấy nó đi quên khi bị mang phép kia này thì hết thì lại drawing te whiteboard ani mo paper ai mo kan zire re hianin ani na saka chuanin coordinate geometry mang vek hian kan zia kan ni mo tin scanner te kan hre tu lai computer in tin xerox call ni mo photocopying machine en ko in kha kan la tu pen ani na ta chon he technique coordinate geometry technique mang hian a tha hi la tin tu lai la em mobile tin me om chu GPS sin ya kan om na mun le ti lai mun le mun ka da chong te kha en na kan GPS si kan mang na sa ni chu ma tan te chuan a tang khai em me computer programming a coordinate geometry tang khai de una pakhat kha no sei te la he te hi thon na lem kan mu niว่าถอนนั่นแหละมันกันหัวคิดคิดถอนนั่นแหละแต่คิดตุน่ะกันเราติดกันให้กันติดดิ้งเหลือกันติดดิ้งเหลือให้ตุน่ะเช่นติดไล่เหี่ยวมาเองที่งี้เขาจะกันหมดไหมกันติดจอนี่ coordinate geometry พวกนี้นี่อันนี้นั่นถ้ากันจนให้ติดไล่อย่างนี้ที่
sang ta pok ni chong lo he la hianin thon lem pakhat khaw ma he la ma hianin thon lem dal pakhat khaw ta ti chuanin kha thon lem kha hei helai hi TV mai hi kan enchon computer mai re kan enchon a chung lam ve lam chung lam kil hei tu na kar zara ko na lai hi he ti lai hi x le y exist in to na lai than ta ti chon he te na kham phe a hi x exist horizontal line than ta chu ti lai chu hei he ti lai ko na hi a noi lam pang mi hi kan enchon ku ding lam hoi jong na thok phe ta ni chu mi chu om je chu x exist 0 na tangin a phe ta char in bel phe char ti chuanin x number kha tam tial tial cha om na kha la tial tial de na ni khoi tring nge la ta y line na tring na ta tual ngo y line na tring na la tial tial chu ti line a te jok ve thung hi chung lama mi jok hi ve lam pan na ka enga tinge kan chon ve lam pana kal chuan x number kha ve lam jok chon atlem hi to te na ni kha according kha x number pai tial le pakhat zoka x number bel tial kan dai ti khan akal mei ani le heta ve thung hianin loin le tai la hei tilai hianin database aron kan na tur khawma serial number te name te id father's name class section roll number contact number ti te auta ni king te khi tuna kan lo ikanga class le roll number in thum ti ne lo lang kan he te serial number 1 ta ming ti han ren klar thak ta eng ti nge ron klar ngop kan ti chuan hetilai om na position tur ki according ang ziana akhanin helai om tu te ming chu nge omang hemi kulum ni na chuan apathum na chuan id omang palina chuan pa pi omang ti vel kha ti hian da tha ni he te kan click roll kan tak long ke ta ni chu according kha tian toy ten lo en lok tai la he kan en chuan he hetilai hian ti hianin ming list khalom ta heng ming list te eng tinge khatelo omngot ti hi kan en chuan ti hi ni ta ni computer programming a khanin eta a serial number na tur khachanin I, 1 I, 2 I, 3 I, 4 I number ki 1 na ni khain line khan na khanam me ya I ki 2 aron ni che khan line ni na ron le me ya 1 2 3 4 hetlai kal tha khachu hetlai column number exam na tulungan tin ka ano ni kami chu wa chen hetlai hi anin ko Cartesian coordinate kan ti coordinate geometry kan tiang system che thak mana ba kan tuna kan thil je tu rai kan thiam kan nakina computer programming te kan ti do na kan biruin kan man ol same men do na hemi thiam lo tan chuanin abu thak MMA do na ni kan zir plan huna po kan chu wa chuan kan thil zir tur hi kan ni tin lo na poi mo ni ti kha le higher studies ta na poi mo computer engineer te programmer te ni don khan na poi mo ni ti kha lo ta tai la na china khanin thalak le aom na thalak kan zia te kha ko dai huna nge eng tiet nge ti vel te ko kha re ta kha poi mo ti kan se kan chekim lo me te paper kan du kan zia lo kan me te ma se ni ta ga chan hei hi uluk ta ga kan ngo do chan x line a kham phe jong le chho jong a han chim san jong tu te khatiang khatian met ram me pang chi kan sia kan mo million kan sia kan mo hi hian Cartesian coordinate mang pe khian ani ta ta chu kan sia kan share lo kan pe kan sia kan ti hi lo pe tai la tin hey triangle lam te kan han sia kan ni pen kan du dan kan khai no ka kan du te chanin hey la te po hianin ti hian kan sia mai thei ta he ti te po kan sia te ya ti hian ase ai ko khan lo sia kila he ti de pon nal bak lo ko khan lo sia kila he ti pon sia kila hen kal tu rang chi point re kha khoi la ya nge om khoi la position nge ti kha a sui tu tur bera chu he ti lai
point te hin ni ta ni heti lai chu khoi theng nga chei nga ti helai in ke hlang nge om mo tin heti lai ti khoi lai zone mi nge helai ti x exist seng zone nge hi u exist seng zone nge chu ani vek ta ni computer anga ti to pe chu angai mm ta ni tin pin map te po kan hu thina ko be ram sang map te hi ani na ta ka chon heta line khom ta he line na tang khian khoi lai zone ange India khom ma khoi lai nge USA khom ti te khang kha he bi line na tang la zong hi adi tha pa je vek khai ta ni ti ni lo chonin no India ram map kan je te point Kashmir le ta India ram chim top lam ai som tu te kan ti ding lo thana nal lo thina chumi tu tan chon hemi exist te atanga atlat so ki te vek kha ani ti khalo khtai la ti chon hei thona thok te GPS ate en vela khoi lai question ang kan om ti te heng zong om na position zong a po hi GPS ina a function nang te po hi ani ne ta chon au na location sei tu hianin coordinate point ka an poi mo zel ani ti ka sa tai la he heng lai te po hi a point na ka ti hian om zel ta ni mo point ha ti chon etinan mun he lai ram atanga le he lai apal ren le tai la he lai ram atanga he lai ram tat zo ki ang nge nyang tiang te po ka GPS mong te point kan en me china mobile atang kan en the da so moni computer te kan en kan ma se kha computer ina an tho da na ka eng ting nge satellite te eng ting heng la chong te no te me kan ti so ni point helai coordinate point helai location point le helai location point hi a cho so te ni a coordinate point ve he mi point ve ka ta chong a cho so ha ma chu coordinate geometry bang khan all sam takin a cho so the li ti te kha she la chu kan le chir le tur kan ma ba ka mi ni a khatiang zong te kha eng ting e tu lai kho la ten lo mai kan ti a kho ka chon ti thei mai la khang kho siam chuak thei tur kan he tu da kan thil zirang te kha an lo thiam na mang khan a kho la khan an da chu chuanin a san pam pe para chongai lo khan lo chuak mai zo kan ti kha te tai la tin trigonometry te kan sia khang kan zir tak don huna te khan he trigonometry kan zir na tura te po hian heng hi alom don ani chuta chuanin trigonometry zir tur chuanin tuna exist te hi kan hriat chian angai ta om da hi he mi tho hi kina kan la repeat le tur ania he hetilai hi oma ti zong en om boka khing te x exist le y exist mo elam pang hi x exist nia elam pang hi y exist nia elam pang hi x dash ma elam pang hi y dash tiang kha an te kha kan la zir do na ni chumi tura tan te pon he chapter hen min pui do na ni ti shela ti son le kan shi tur pui mo te kha lo sei nan le tai la he chapter kan zir ta na kan shet nge tur te chu line pa ni te an ni line pa ni ti to exist pa ni tin ya line pa ni tin an me mi zo trong chuan a kham phei zong a kal ki x exist ania a chho zong ngil taka ding chho perpendicular line an tia khi y exist ani chu chu shela te chuan x exist la y exist te in pokal na he tilai tak hi origin tin ta ni ti chuan khi origin khi hi kan en chun number khi helama 1 2 3 4 5 6 mo he tilai hi 1 ani a tilai 2 3 4 5 6 helama -1 -2 -3 -4 -5 tiang khan aum phei ani mo king te king number te khi 0 a khan 0 chu phe le aum ta kan ti chun 0 chu ai akim e chho zong le chuk zong to na lai ta kilomita chu ti lai to na lai ta chu ti lai chho zong kal po a 0 tho ne number kha kham phei zong kal po hi 0 tho lo ne ta mo chu mi 0 ve ani wang chuan a number pati te soina kim 00 ti ni ta ni
coordinate point in chu tiang chu sei ne ta a number pahnih kopa kan sei kha coordinate point in hetilai point hi a englo tura chu 0, 0 chu bai hat la tila origin chu 0, 0 ni ti kha chu te mai chu kan hredon ni le next akal le te la no le adang kan hret tur pui mo le me chu he chapter kan jer hian ni quadrants te hi ni quadrant chu pali oma line te kha chhol chong le chuk zonga kal kaum kan ti kha perpendicular line kha y axis ania y axis no chu y ti nan chin che thin he lampang hi y heta hnuai hian y kan ti bawk ang chuan heta line a kham phei zonga om hi x axis ti nia eng lai pon ani char don x axis ti chuan minus lampang kal hi ain kimi ain cross na tanga put ve lampang mi kha minus in 1 2 3 4 5 akal lenga chu minus lam ki x dash kan tia helama noi lampang y ko lampang a y dash ti tur ni minus lam ti chuan ain cross na tanga ding lampang zong ki x a plus nia y line na chuan a chung lampang zong ki plus ni ka plus le minus am na lam ki hre chiang tai la ti chuan quadrant chu enge ni ka ti tak chuanin hemi x plus le y plus te in kar hemi chung mi zong hi ti lai chin zong hi mo ti lai chin zong hi first quadrant lo ni ta ni ti chuan chu wa chun ti lai hret che ne mem tu ni chuan second quadrant chu he lai x lampang minus le y a chuan a chung lampang si khami ram in kar song a second quadrant lo ni ta third quadrant ve thung chu x a minus le y a minus ve ani chu mo chuan fourth quadrant a tom na ber chu lai hi lo ni ta ni chen lo en or quadrant te kha tian lo sei pia le ta lo kila hemi x plus number kha tilai hi lo ni ta chuan y plus lampang kha tilai line te hi lo ni ta ni hemi kar chhunga mi ho zong hi tilai kar chhunga mi zong hi tilai hi first quadrant ani chu x number kha plus he tilai hi x number kha he hi ania y number kha he lo ni phokta chuan chuan khimi te bi ka khi first quadrant a chuan x lampo plus y lampo plus tin ani ta ni chuan second quadrant chu phela nge kan ti chuan second quadrant chu tilai hi ni ta chu engking e om dan na ti chuan x kha a number ma sa hi ta minus y lampo y lam chu chung lampang ani plus lo ni le ta ni chu te thau chuan in third quadrant chu he lai hi kan hua chu engking e lo om kan ti chuan hei x number kha he tilai x line he nia chuna y lampang kha he tilai chu ta tu ni chu minus ani le ta minus ve tin ani chu kha chu fourth quadrant chu tilai hi ani ta ne fourth quadrant chu he la hi ro ni ta chu khoi tring nge lo om kan ti chuan he tilai x lampang a chun plus nia y lampang a ve tu chun minus nia no chun he plus x lampang plus y lampang minus khi alo ni ta ni tilai ka chen lai em chen ne first a chuan plus ve second quadrant a chuan x minus y plus third quadrant a chuan minus ve chuan fourth quadrant a chuan x kha plus y kha minus kong ko bai hat top do chuan bai hat top kha chu a boi thak thea hemi kan ni thlain x number le y number khoi lai zo na nge quadrant kha om
x lam hi align class number nge y class number kalai ka ngai to mai la ti chuan all samani le ti chuan in ka hriat tur pui mo le chu x coordinate ti le y coordinate ti kha ania x coordinate te hi abscissa tin an sei thian boka kha buai lo tur ania x number te tinani chu x kha chu akham phei zonga line om kha ani meya line kha kina hei ti hianin line kha chuk tha zong le akham phei zong kha lom ta helaya 1 2 3 4 5 6 om dona helama 1 2 3 4 5 om le dona chaklama ti hian om le bokta helai number kha hemi number ho hi an number ati kha x lama mi hi ni chuan helam x lama mi kha ni chuan abscissa tin an sei boka y lam pang number mi hrim hi hemi line chho zo mi hi ni hrim chuan coordinate tin an sei tel boka ni ti chuan a point zia dan tur hi du in point hi zia tur ni lawa point kha zia dan pi kom ni ti khela x number zel zia ka sak tur nia y number zel kha zia nun tur ni ti kha se la he tiang he kan zia kang hey 3 hi x number hi nia y number 2 te in hey 7 te he ta y te mo so cha he tila hian x y mo ta po x y so he ta po x y khatizel khanin x le y x zel khamna sa a number kini anu nung zok zel ki y number anga ngai tur me kan number kan zia dun khan khimin kop zel ke no manga ai kop na sa zok zel ka x anu nung zok zel kha y ni ti she tur ni ti chan he tila point te le khati ang zia dan khalo en talok tai la yam le zo te na he tila hianin 2 chi ti la ta 2 chu amma sa zok zel kha x kan ti to kha 2 chu khai chen ne lo chu tu ni chon hei helai x line hi han en phei la hei 1 na helai tak he 2 na hei 2 nia 2 na zone le y lam panga 3 na zone chu mi te in zone na chu he mi te hi lo ni ta a ti chuan 2 3 lo ta ni helai 2 3 lo ni na chan chu ka kha ni ta a ti chuan helai hi lo sui fe le don te la ti lai hi minus 3 he ta train center train kan zero minus 1 minus 2 minus 3 chu chung lama plus 1 zone ania chu wa zone heta plus 1 zone train tin ron phaser chara lam panga hi lo ne bokta ti chuan minus 3 x lam zo ka sui ba sak tu ne ba minus 3 1 no tan etian for example la heta hen point form don ta se hei enge ni vel ti chuan x number kan soi sang x number exact na zone nge 3 na zone 3 ne anga draw tilai helai number zone he ni le ta ni 2 minus 2 chu y number ne minus 2 mo chuan he chu ti hian hei he ta are dina he lai tangin so that the line number to 3, minus 2. Alright,